Ni suwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko nirm chaksoa, ang Alicia A. Sangma na simang na dali ko burang ko para katinga. Kata bichongrang, JSU Khasi Hill Zone Shillong o Candlelight Service kong atanga, St. Thomas School Poshanma kumanyanga, Inter-Village Football Tournament ni uprakani ko dakanga, Nongpo Rally aro Candlelight Service ko dakanga. Chigmuk pa kuburang, Khasi Hill Zone Garu Student Union rang budpar salo hazagni bunga September kholachi tariko embus na jangi thang ko onkangang gapa matkrang ko gisik ra candlelight service aro chunbik pa program ko Garu Union School onga tanga ha yo thongbi monga ni adita sak mandirang riba e bakkuranga ha yo thongbi monga ni ko GSU Khasi Hill Zone ni Vice President Tengku and Marak taktelanga ha wamangit mungsa kurunge abachinganga ha aro bon khama o mungkapan git kurunge puna tanga ha yo thongbi monga ni GSU Khasi Hill Zone ni President Max Steve Sangma Kandeke akan kupatian ko nanga ha arwa September kholachi ang gapa obosani gemen thalateu nanga ha JSU Khasi Hill Zone ni gacham President Lian Roshan R Marak paya thongbi monga ni bakkur anga ha aro akan kupatian ko nanga ha yo bosa o dos krimandirang khatsika ko manna ha aro yo bosa ko anching phangnan gisik rana gata aro chagni chang nipal thaina gata ya salo local holiday ko nanga ni Roshan aga nanga ha ye thongbi monga ni Cultural Secretary Newbert Moment chi siang gapa matkrik ni noktang aro maharirang na bian ko takang ha pun kami akanani ko GSU ni Vice President Tengku and Marak takang ha program machutani jakman nujilma candle suwani ko takang ha Naki ya chang shikni pa kolachi September John embos ni bidungo achik makrkrang wamoni chak pa jangiran ko anching achik chak na sayo khanga mo wamon ko bisikra angna ar wamoni ayon man pe chak na khasaniran ko anching sakantian mesokani ko phangnan bulsian anching manirong painga madaki yo mustafa chera mande rana gata bakrana gata arun ipla tena gata anchina government ni gata ba dalo anchina den ham cha ye local holiday inga para ko ka buja anching ba dawi social media gata anching ba go social media ro ko jakala gata #garohills local holiday local holiday on this day of 30 September ni anching ba aida anching ba successful na #ayuna maybe social media ro ko jakala mo ni anching ba sang saudi ya na ba anching ba local holiday ko tanda ba dong ni na adong singa Rumah 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 Zilung narongja Kami Jakarta Arsabiyo Arandongja St. Thomas High Secondary School Menti Pathar North Garu Hills Scruba Salo Health Education Subject ni gita portion ma celebration ko nga ha yamanian yo beena namgpa chaani rang ko chana nangani gemen thalatu nanga ha nama chaani je khai ge gamet matgpa misurang aru bithirang beena namgni khoraba aru sera bera phalo phalgparang beena namja ani bisarang na thalatani rang ko yamanian yo nanga ha yamanian chi manna tapet namgpa misu samjagrang ko aru bithirang ko chana gata bisarang ko didianga ha bisarang chatrang ko tharia aru bisarang thangse gpa misurang ko julma gi anga ha ndakpo program rang bisarang na namgni nga aro beena namgpa chaani rang ko chana nangani ko bisarang Uwira na gata cholko matna. Yejani kholachi thari ko Inter-Village Football Tournament hazagni khogrkini ni opening ceremony ko thapa gacha ko takanga Jemendi Pathar constituency ni ngonga joko Congress party ni candidate aru District Youth Congress ni president ong engpa Timjin Moment ya tournament ko ungat na dakchakanga. Yo opening ceremony yo Mendi Pathar constituency ni Congress block committee ni office bearerang Meghalaya Pradesh Youth Congress ni General Secretary Isa Arnold Garu Hills ni in charge Dr. 12 Marak baya tournament ni uprakanyo bak kuranga. Timjin Moment saksa mande singgaponga aro IITO degree man bagaponga. Timjin Moment jilma na aganani ko dako chadambirang ko atani changa sapan ni ko dakang na akan kupatian ko nanga aro khamgri ungi donging pa chadambirang na akademia ni ko nanga. Sa kajabati opening ceremony o bak kuranga ha. Garu Hills ni mungsing pa singer Mr. Satnal Raksam ko okama aro wagi ringe jilma na takmisukanga. Kalsusan yusan ujamena tentang mancan yatini bo taalo content creator saubarang welding kana changbarang badonga saubarang YouTube kana changbarang badonga tentang kamera videography yan dakbarang kodonga saudi yarang khora adona kadara sani jakko rama kusan chine mesuk na kadana ngaijok saudi yarama ko mesuk na kadata taalo ang baksa anchingni India sing bat kebarang uni sak sop mua sop tok mandirang anchingna rama ko isok nagda singar pengrang
Unigiman ancheng chanchi naktanang gen. Chadam birang atang tangni future na maiko takinga ni naktanang gen. Changsa changni riba emang tamsa tam gni na chung khalange on partisa party giben baksako onche panyo ko riayo da chung jawajok. Anchini future na Anthony Ramana, Michael Tariu naman gen, wako magsuma ganang ri gaba ko Anthony naktanang sumot kinok. Aro da alon yati nibo, yani gimensa angat tambari ba. Ndi ba nibo ancheng makhang chango, makhang bulsiuni ancheng chongprak prakran ancheng andak ba chadam berang ancheng encourage kana kata angniat tang bes kani donga, angniat tang ni vision donga, jiyo kadango ancheng ni chadam berang do bengacham, ri do bengacham, iya mangkora dona kata angni skani ba donga. Kapal isuk nadi ang mabang panjang dari gurau-gurau bikin pucat ang panjang nang menantang mencoba dia di al-pujang udah sikit bang nadi cansi sungka dongjang ang sok kabur hati kabur Gabriel Dorang je khai KSU RBYF KGGP aro HNYM Ripoy ni nokmarang sungni dilkeparang ski parang school ni bisarang aro ripoy o sungdonge gepa mandirang baksa skubar anta morelli aro candlelight service ko dakang ha yo malong sungni mech saksa jen segepani jakchi so ta ko mana wani jangin thumani aro justice ko mana rally aro candlelight service ko dakanga sot kepa segepani bimang bahadur vir thapa nga jen jiktang ko september jani kolgisni tarik ko pa simso ngo sote uni manggisi ko ramo gali to nang hachem thombak pa mandir sot pa mande nisko koraso china ba jangi thanga gamung ko phatto ko don china nangne ke dabianga yan dalna khobronga nisuing ba sakanti kon methela